Dia be tipis nih doot hafal niulosi boydo dinilai hamu manang sedia rupiah nih alai pasu-pasu nasihat amat tanah mertua di bata perhitian muna mahami hula-hula muna nalo pasahaton sirohonon nami tuksong nipe dalam ditagiang nami tuhamuna berhiti ulos dohonon nami ma asadi ma batatagading hawana palu-paluna tuksong nipe rupani ulos na boy terpasahat kami amat tani batama na magbuhi pasu-pasu na sino po di kami kami siburian sibarani posto rohanami radenami dinarohamu molohami na sugot merongem rohami sonaru alai dung diwok kamu harboy na bir do ewe na marludu masay torpirro si majujung nami selukna jala di basa tamu muse ima uluk na gajang storabu tu maselas dorohanan ber maniaka bere magburungon ama maselas sa hiroan na mantalulos ulos soda salas jadi mariti serima kami sirra jene pamurong muna non dede ulang mencalo kami ala dulu kami di tanah tahu di tanah perserah kami molong ulung itu ulang oppo siap doain mengalian nomor niabinam holang kaju nami beso marisi anggo kami kebere umuroro kami di bestamuna nah soalnya mendobok ketuhan kami murah-murah kami jadi maksud tuh di sini ala kufer ngubel gini roh munai parguni holang munai oppo pada peho dobi masalah soraku emenami pengagok baru nami pinatuaring ako jadi pirpoki dol pasalawan pir mata dinami sudah ka pamorong muna lujulung tu manangak ka panamo dari pos doroh nami resami dia rorong muna molo tu song tie pihame non ku pakilala kami di sudah di desa muna opung siburian opung sibarani kami ngaberi baik mama baik molo sa kuber non yan dia ka lu nasing ikaw na dong do kinangan manis siyan tugo siya duro na lay wama benon ang kuberen nami kurus-kurus do mardo utebeng nami kurus kaya sungsongot piye iso ba namin noon mangido hati ko mo sa rasa nami kang suda inabulong ng sasakot jadi balia kang suda inahum do sobat hula-hula ng sasibenot sa dia alay nung mausal kami kabarsalo yun isulit asabako no namarap to asa doloki man namarrubiyan Horas mahami raja ni borumuna na wanjaro posto rohami di bastangiang lang tubebena mula-hula na mangalian. Jarang penuaing raja nami asasingkan do waktu ni narohan nami dan masuk dapat para musim juta. Bea Roma kami mulai ke tujuh raja nami. Jadi soalnya ima au mangido komos molo makatai hula-hula ta. Unang marsi parmusin nami. Naburjok pulau nami. Baik tahu hula-hula gursi ebo do benong. Pasal tombahan ni raja ini. Ya oke.
Wah, sadar taruh ida. Ini makan. Iya lah, iya. Jadi mulai teman. Abang permusik nami, perkusi nami. Pinahoy ng multiyo. Pinatubang hatan. Baik di kami kodak si Dio Tio. Las pada mudamang tu kodak kesehatan. Baik damang mah. Jadi open waing dia muna pamoron nami. Mulunang diyan lang to'y buwan na. Bababa yung cyber ba? Alaya dong, khusus na kalhormo di ba nakaparhuwasin na? Masama taksi Roy, nanak yan di ba? Nabautik kudo. Okay.
antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Haleluya. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Jadi Sony mak mau latih di doa tubuh nami. Sony nama rolong di roa nama pagi di ulo nami. Di nama boa dan nama ludu doa harupnya pir. Mau latih mak selamat jalan madihamu, selamat tinggal madihami. Saya manupa mama tarebata saya ditabai me akasikat di dihamu akan nama rolong di roa tu kami. Silo boti mahami.
nang ada pesta kontak masih terdak kita. Jamuluau termasuk jual masih loja duau bisa jurun mengudah ada. Jadi macam orang tolak pertikianon di kondisinya sepatah di toru, sepatah di gijang. Jorong masak toru au buat tulang, sang gijang lah. Bodoh saksi bagok depo hadon marang gitu kita. Alai unang masih tugas siajur buat tulang. Asa boy kita masih gabian masih korasa. Gabi. Jadi dinok sahat kami tupugunya lamang muna. Sahat kami mabuan menamar dudu di hatan ini tua-tua menapir dohonon nami ma asa pirma poki bahul mapat salongan pirma atau di muni hamasaluhun na paparan itu kasih ajur tujuan narion saya duju ba kamu tukpe baru pasaham itu lang nang nama masuk di bataro nama masuk nama gohi ulah dohan jadi sahat kami itu tongannya lama muna nok sahat menamar luduh pasahat kami dilas ni rohanami molo huta itu hutami sejarani tugun puta tugas yang juron molo asadir tulang terharu dua anak sekolah dokter rohak tulang anak takas tu di bodoh hamu apalah hola anak ditulak kondo hamu siagian dia tinggal di Indonesia juron molo sosila tahun 2010 itu disima peletakan batu bertani. Jalan hatamuno hubet digutami hatok bo hubet tsunami lau bo betugu dokuta tulis jaju indah hamo jalan apos dorohan kami di sini. Alay tarpai mahami sampai mang nomor 3 tahun dengan dong ratarida ujungnya pakateom. Jalan benerok nak terharu au saholan lay komba manau kata si raja nak dong disakai turun. Ada sama dia du idong atubu mone senda. Dapat jok do pikiran nilai kon dan apa di botol dan Jakarta akan mengadusi bagi Jakarta. Jadi alasan ini tulang dinas nerohanami di bagai setikyon maklub buhami direncana monai gari dua tulu halak maul pada roh habion mengarang habuset desa welu nadaw zonok wa hamon alaku komunikasi alaila besa di Tuhan boydu hamu di pesada ala adong gope dirahuti hola jelas kisah malas nerohanami tulang didos nerohamuna ditahi dos sakak muna boy madohonon nami didolok perguguan ba diturua pertanggalan tujuan naro dapat makan di sinalahan jupang ma akan diluluan para detunya jadi perhitian ditanya nami molo ulos si pasaton nami ima simbol ni halak batang alay ko pasu-pasu pangguhi siya na bagta de batang jalan yang kado habel kahonan ni rohamuna sada sejarah mabihamu mapanunang lupa hamu ditano po na pasugit ima tano siyanjur ima ujahan ni opunta raja siyagiat to siyanjur jadi di son siya dos nerohatan ito lang dohong at tubuh namin ima hula-hula muna mula ulos herbang nalos pasatan namin ito hamu sa puno ba hamu maanot tulang na mga turko di dari kami sada di rohamuna ina batang tong tugu ni muna hamu ima tua siaju jadi di pakatai hota di akari na salpu ibu kami do ison ulos si tolok rambu kurang na dina lebak nang nasa dia pertandingan kamu ma na lasadi gabi tulang ngadeng gabi tulang jadi nung ngadeng gabi kita masih peluluan
Yang ko di hata panggabihan na non ano mahugoy kami duk saat ulos sir pagno pasata mo. Jadi sa manima amak pande nami asa humula kami cara nami asa siya jurmula tu mula siya jurmula tokka nako iba tudulok manatap tu ba diulang nami pagkasasar yon asima rohani Tuhan sa manupa ma Tuhan Jehovah badamang malihan na godang mula-mula todo mo ma susuwal na so. Amen. Jadi di namanya dia tuh mahami tuh lalas pasahaton ulas herbang nalaw sa hatu hamong las di somba dohot sebi nami kuhili ko kami manusia heli baru upasahat kami ulas alay reza nami mangido kami gomos adorang di namanya lihat hamu unang kami masih sisoka kami jelo hutulu jo halak na nama jo tutulu asa unang adongan non audo mudur rauda jadi kita ben non.
Jadi sonon. Raja Nami. Jadi molo audo ide deru na busu jora-jora namanya. Hol rupa nami do asing. Anggo di luar hami 5 juta do hami. 5 juta aha. 5 juta borua. Tatung na 5 juta nasi. So to kipikir yamu. Ay hami bo to hami de sude. Om mani. Nasong jongon gudang boru 5 juta do. Jadi Raja Nami ide deru na busu jora-jora namanya. Memang tonannya ku hami. Anak burju do hula-hula 5 juta ki ibar helau boru na idile dia sampai sakko tau di sejuron sadok ulai hamu ma iro na ni pengo tengok ni kanyon popuno saya kalau na hula-hula tu 5 juta Jebole ate batona ola pa na soni do mulai dong mesti tanda kita dunga dong rencana mula ma mesta kono sehata tulang jadi halang aman do amang boru kita pola na singa jauh jadi mulai ate ma ayang gohodo amang boru tulang na burju wajarre na so si majoja nomor dalan sifat di jolo sifat di pudu jiwa meno molo tiki perlu tulang nami masih majuta ba molo di raja di boru ai nakinga majalulo so baik kami alanya raja di abang boru nami raja nami masalah seruan kami molo so beri kami di pertikino masih parpue do hulong mutu kami nang nei si kami jadi mari sini di bokka boru naking emena marludu asal ludu ma pakewe dihami nakok nang ludu parhorasan jadi hatani dohon namam asa firi ma bokki asa baul ma pasalongan diri ma to dinami sude ludu menengah kapana bota dari songoni Raja Nami duma di batata mulus nang cang stor rabu parite munami mamita tomat dari bata molo tumpe sori sam sude tonon nami do hulat tolak nami asa ditonon bek na 50 na sarusna hedot ogai mangadat tu pani beres jadi songoni ma asa bakot na marato dulu gimana warobian horas mahami na macalo pamuro muna raja siagian manang oparane puta to siajur posto rohanami lam tugabena hula-hula na malas 5 juta open wine hatanin itu udah medok manang nawapi nang sudah purung nang sosakot dari balia nang sudah do sobat hula-hula nang sosibeno sosadia hami maberek kamu anggabek nami berek kamu nong jadi ini narwaku Raja Nami rade mahmu pajulo masauti kasarohai masoba maduk mulai itu luwate jadi somoni ma paroji Nami takas do hora jadi 5 juta jadi asa rohai masoba pasakaton maduk mulai itu dulu jadi baik dawang na obar tu ya
rohanami ima mangucong pos rohanami maselas rohanami rajanami molohami dia kapinopor itu ka juron baru teh hebenon main rohanami anggo kami nenang do maksud kami ala song jampon di tangan batitik manati no bahudu rasuruma tasoni bedi narohan marsoba manuna tu julumuna bertanya kamu kok mapinasuna ya jadi soni marajanami siap kami rajani amang bor rajani hula-hula muna rajani amang bor muna jadi mau lihat matulang sesuatu dah suku-suku dorohamu ala di berek kamu soalnya dah salah do perkudas dah ngaturas si buleo ala ibu apa benon ada tahanan manonon pun barang rawo atau sini budari jadi nggak dah sida udah usah rumah tua dia tu rakitan lu ya tongi roh apa nak kurasi kalau rohana membuat otak ngaiga itu dalam dikir honda punya jadi mau lihat matulang bidang roh mau pas hatta sopa-sopamu tu sudi rombongan ni hula-hula muna kami pe hati takon nami dong atung lasar rohanami di baik kamu berbunga-bunga tangan nami berhitiring ke situ orang napi natupan di pamaret tatai songon pas itu natong kinami yang kosi dohonon nami tanyang kami tuan nabatan na mertua dia bata tua ngai ma anggo di hami anggo natong ki tinggal mai di hamu anggi mama masuk-masuk mata na mertua dia bata tujulon nyarion asa tir masongonari rodang masongo bulan retar songo bodang degala tio songo mata nemual jupang makan aja nalahan dapot na niluduan barhite tugun ya puta to kasya juron ujak ma dihabut tujulon nero panggabian ujak manang perhorasan madudu barhite bunga di tangan namin ok pinasahak muna dohonon namin masongon nilok ina asa binangan itapaham di pokat di tarabunga bolitu sangkar maporik turu bang masa tua sinur maka pahapana muduzon nara tuga bina kanan ni udah muna horas maka perdalan-dalan mga modak pertiga-tiga ibu rumah godang badak danak ulusok pura-pura tengkeng ba umurnya kana tora sahak ba itu wala sahur ba itu binok sapi na sahak muna songon ay natiyo songon pasok buwas nami asa dahonon nami ma asa tiwa ni sumur gajang ay ni bodar barsika ba diha mo sulon narion dapat ba di haramu si gajang umur doh buru muna si torop pinong asa bangon na marhang to dulu ko na marubian horas mahami na majalo na pinatupa muna pasito na tong kinami juga na madiha mo na mga diyan asa sahat masulu sa matupanatan nung asahat husalo hami siya pernagurang nung pinasa mo na to hami sahat manggongomot ta salon na berhula-buru sahat to panggabian sahat batu parhoras so ni makata siya kami rombongan na hula-hula mo na ito lang ini narwak kura nami ala nung sikok de judi jalo damang ma Gana lang sa kanima, di hamo mapande namin. Di na nenggak kami masih paululuan. Di naman si Pataran Japar no ada nahubar na law si buku pasata pinakiningan. Asa ujungan namin matortor namin. Asa siya mula-mula. Asa tinahu tiyo may binatu panguhatan. Bedang mabadi kami kontak si tiyo-tiyo. Laos buda pa rin matuhasatan. Roy tak ba? Apa lagi? Idea oh. Hey. Lala tuh mak kata-katai. Alah hono. Inang. Idea oh. Ana ulat taro. Jadi mari teseno tulangmu. Tulakku. Opungmu, amukku. Baik. Padamang no bar tuh paham.
boro nang dihamu rajani amang boro nang Gabi raja nami. disoddohani tutu hula-hula umuna marhitihon yana kota ima opusirian dihamu akan konam risdo hamu sude paroson nami marhiti-hiti tikyot ala usahan na amang sadama sengki matujulun narion dalam nitanyang nami say horas-horas hipasisasan sa luhuk na kainakon namin. Asa na po songhatan ni nadodo na madok, asa lomak do si dijuang, lomak mati na patabora. Asa horas do pinapari, o puta, tugas ya juri na tinggal dihuta, soksongonima nang ngadi pangarato. Matutura sa nami. Sa songonima tabak kumatihan muna sa luhuk na kainakon namin. Songhatan ni nadodo na madok, asa dorhalupong man. Lumbu at beratiti at patubuli hongko. Tujuan na ron. Jagar mahamu pairi uring pauku. Alay saha mahamu tu namar nini. Saha ma tu namar. Matutu. Dila sa lima. Di parti kenon. Ia ulos na lau si pasor namin. Nahurok ko na kaning iris dohamu ala kasatan na mangboro sa dama. Inatuhila namin. Rakdo tumuro namin. Ima di gogong tupahokpo. Kasawin mapagilon namin ito makarsa ng bong. Jadi maula tema aupe dang namang ururui di haroroni tulak ko si majutok. Selesai jumlah tempat, baik dalam muda-muda las padung atau sampai. Generasi mah dinalahu pasahat ulos serbang mahami tu raja ni nak konami bedang ma musik naho partusi. Kalau lihat tempat ya raja nami. Kalau lihat tu sudah dah, tu sudah banyak tu. Ay boto hamuna dua, tang doho pola nak takan. Olak Saya dah memargogop sak atu pahopu saat katuni. Oh, adua mada. Aduh mah. Oke. Sudah burung langsung sakot jadi beria dan sudah sobani itu hula-hula nang sobani ba sosadia raja nami las marhum mencalo kami Roma kami lamar soba pasahat to madok moliate ready mamu raja nami dah farmosi nami gadi foto hoi badang na bardu
satani matuamu mai dia Pardolo mataro mo lihat itu mata pardenga bersai ada bersana noktadalo di bagasa tikon kobar di ulau tadi bagasa tikon kobar di lulu doho pangiduan nami doho di pamikiron nami nungalakina dialogpon yana komuna manang hula-hula muna manang baru muna di bagasa tikon kobar tu namarpai mahami kobar di ulauta nasong nilileng siyang batu pinagita pertama alay ordope kobar tudus ni rohamuna hamuna sa luhuna marga siyagian na di pangarator kami pedi hamuli tu horna nami mesiala dus ni rohamuna kobar tudus ni rohamunai nagabi bui pestahonota simin manang tuguni okuta toga siadur di bagasa tikon Moliate mari tuhata sayang dia mari pasu-pasu tuhata mutu akatiki nengro kopar dan sinakapat doh nani luluan na rohamuna nungaro benwai kami di sodi bagasa tikon kopar tu na dua-dua na dong di saluhuna siadur doh paduru di bagasa tikon pos rohanami tukola sahala ku pepe pasahato pasu-pasu udang itu hamuna anggiak ma diuli tuhata kopar tu pangiduan dan tu akatiki nengro asa kopat paduan na dua songon pangiluan nami asa tutiuran na songon nari turodang na songon bulan tutiyo na songon babani mual turetar na songon perang digala panggabiar ro patsapotar ro tuhamuna saluhuna peparan na puta toga siaduri tuaka tiki naneng ro kopar dia kapangiluan muna dia kana hurak pe dia kana sutubuan na ro tubuak boru pe sayang dia mari pas-pas tuhata tubuhan anak tubuh buru tuaka tiki nalingro songoni akan namang alului pangkap hamuna doktong ma tuhata na patudut doh pangiduata tuaka tiki nalingro asa dohonon naim na songonai dong ina dua sabitan na rumirisma topun na sumoro anak petong ririski hamuna saluhuna paparannya putai dudulan nyarion baru petak torok matu di matu tua terharu pengapada gudo-gudobu nang mahamu saluhuna sama dua dala huhut pairing iri kahopo ibatu tua sakali tama pagabe tumut kalau sitaruan posta rohanami hari muma gabe enunga takasamu masih paululu jadi hobar tunasnya rohatta ala di patu pahamu di son musik nalaho pal rohatta laho mangido pasupar siat di bata mangido pahami tuhamu nama pernusi kami siadun mula-mula siadun mula topa baik damang magot dan mula-mula pada muma tu sopa-sopai melukum mahami tuhamuna bonani hasuton nami hati dia orang di bukulan di hutan yang tarulau kamion angkorok kamu nama mitori dok nama naturi ulun nami masih baliga hiro nami manang nabi haber aja nami di ulau ni namar hula boru molora kuta mami tori do ma doh mangalen aka panuturion tu sotarula hamu salakkan tore jadi di balik ni onan non molo tung pesongon dia madok molate hamu tujulumuna hopar balo do natu sakai dulu sakatoruan para semarohani razai songon natu sahui dei dangalani dang sudah burung na sosok jadi badia raja bebe raja dang sudah do sombaniwa nang sosibedo sadia asal mamek kalibi mangalian soto kanok kita namuring manong baraja ni parmo siname sa so bahagi raja bai damang nombar tu si bai ma ho dulu
parni opu muna toga siajur siagia nungatuk takas di kokodo jojo muna nungatuk tapak kami di sonan rinding di saluhutna seksi na adong di siajuron sian seksi huria pendidikan kesehatan lubuhi pemerintah setempat mau lihat tema aka amang boru di saluhutna hamu bona di hasuhutun di dos nero hamuna di sadani tahimuna di nama patu pahon tuguni opung muna toga siajur anggiat matong ditabay de bata di hamuna paso-pasuna lumobi di sadani roha tu akatiki naneng ro marhite ulaw muna di bagasan partikianon ditabak ni opung muna ima toga siajur mau lihat tema di amata nomor 2 de bata ditabay ba di hamuna paso-pasuna lumobi ma marhite-hite hagabion asa dapat songon nidok nina tua-tua asa bintang na rumiris topun na sumorok didolok na purba tua di saluhut na pinopar ni toga siajur siagian di Thomas de Batama di hamuna anak riris baru torok sahat tuna saur batu ima tutu asa tok-tok mapa dua halion nami asa baliga do bagabe tumadakos di todoan arimuna do gabe saluhut na pinopar ni opu toga siajur siagian ay takas do hubere kami hamu tapak marsi paululuan asa sahat masolu sahat matinogu tubatean ni tigaras nunga sahat noaing ulaun ima ulaun tabak ni opung muna tugu toga siajur siagian saat magong pemanguna panggabian saat nakpar horasa asa sonari penunga di sok kami dik saluhut na seksi nadong di siajuro ala takas no huberek kami dibuat tamu na do maung minabora marhiteima akta amang boru akta na boru roh kami no yang dison asa naing manortor kami di pasahaton liat gabi liat horas tu saluhut na hamu pinopar ni opu muna toga siajur upake hai majo musik murana te mau lihat mamak pande nami nunga di sok kami no yang kritik jong saluhutna di gokodo jojo ni bona ni hasuto asa naik kami manotor upake hai musik murana asa baik jodi kami kodam mula laos pada muda mama tokodak sobai baik nama mau lihat mamak pande nami sok sokoni madi hamuna gona ni hausuhuton ay godang gue lau dos neroha do siben nasau buha abang boru hubu tong mahudu di hami tortor nami mang na hami doro nalau manda betok kamu jadi mulai di maraja nami adorong panuhatan asa baik ti hami godak si tiu las padu muda mang to godak asa baik nama
Bagas itu tuh doon na mo lahat ito mo hula-hula nami marga siagian. Ana dilihat kamu itu pos di rohamu. Imana mangulahon pada datan di pestani tubuhnya putta pada ditikyon. Jadi sudah itu lang di bangunan nami. Molotuk pe adong akan hurang lobi di bangunan nami. Apala ditikyon latung mangaju mahamu tu delengmu songoni marahon nami. Jadi sodo ko di situ tua balitok kagabi tu udah dua. Ari taro gabi na marhula boro. Dengkam may jatong marsi paulo loa. Matutu. Napurat tanah-tanah orang yang masih ranggongan. Molotuk pebarat pada udah tulang kami. Tukodit sama yang ko masih banggongan. Matutu. Jadi molupa may tulang otak nilo na tulang kami mangaliat tuh kamu. Alana kamu si lihat pasu-pasu tuh kami. Mau lihat mak? Jadi apa perlu-perlu anak marotor merahami perhubas. Sekalian mamutar merah. Di sima mula-mula di sima mengadia di sima dohot asahatan. Bahabe. Semakin tinggi kita. Sono. Setiap hijau. Enak peraja ni berhubas samu. Tentu sekali. Dan terparah tahu asahatan. Dan dokumen nami mulai itu mukabir nami berhubas. Jalo mo jo totemu sangobas. Pasataw mo to kami. Asaro kami manduk mulai itu juga muda. Dan dokumen nami mulai amang buru na burju. Raja nami tulang nabasa melutuk penasawani. Kami manduk mulai mana sabarani doh. Dang, pabarani barena. Jadi itu. Angko sohita be isi be. Jadi lausi dong. Pada mang kodang mula-mula las baru masuk sompa-sompa. Jadi mau lihat tema diam bermusik ngami nu ngari kamu godang mula-mula do godak sompa-sompai naik pe aduk si doon mo terang teh Kurang mai. atau sama atau tuh Jadi mau lihat tema itu hatta. Mau lihat tema. Jadi adong do hatan ini itu dua. Mau merdelat konang loso. Adong do tano hiti nina. Au be nasa siatar manang nasudi hamne sa Jakarta. Keluarga besar tugas jajur hula-hula muna, meletuk hula-hula muna kami, takutat daya marsada saja, alai razani berhubus ma sudi, isima buru nami, isima sahuta, isima sudi, bere nami besilo, jadi bos doroh nami, biar naik, sonong sarikat di situ, alai baru naik, Tuhan rupi kami, mengajari sudi akan masa hula-hula nami di situ, alai besar itu hatta, diledo di kokko jojo nami dia terlobi di horong di bere nami boy do ta patu pauloni onna maulo sada ulaon tugu no berga jadi dangarong no berga bukti nama anggulo siminon tinggal lo pasir di kami alai ala ulaon ada nabalga do on nang pesibenon nami sosadia amang boruna burju biya benom ma songoni ma hami ve nang tarulah kami nang orang ngamur jadi buru nami perbagu ko nami so na nga matuba ama buru buat be alay patu kamu do gogo muna do mangurupi kami di sude ulaon na mga ropi hula-hula nami ba tarbek kita do ula-ulat ta tarbek kita do manlas ni roha tu songoni pe kaju nomor saudara do ta isdetio na ta fasahat hula-hula basi maroni di bata sedita bay makasikat ni di kami do dia mo gogo jadi au pe mangido gomos tu songoni pe una sikat-sikat kamu angora kamu betu kami isebe ena toluido sopa marula-hula ele marboru maratu angko so kamu betu kami be isebe de barani o kamu mado akan ati kosi kami be malok horongan nami ki ula-ula kami sonne na mongboido ala saro ay mado mulate tu zulum muna amang boru na burju molo hurong pe di pada honon nami tuhamuna di barhubasa do dia dangan dong kufasahat do tuhamu manang nabi abe ulotai takura do ti kami hamu do sira do ti patong roma kami madok mola ti nak marso bahami to hamu madok mola ti dulu muna na songot ti ben no di soba nami di gogo nami balas marohani hamu kaburu yete jadi parmusin nami na burjulo kahela nami on akaburu nami on padamang na obar tu si asa hulo kami mo lihati oke jalan terus jodoh na parmusin ben
mulai tutungan kita biar. Tu dia pihak mula duk baru nami. Sudah duk keluarga. Saya disima mungtong jamu akabar Saudian. Songan nani duk munai duk. Manalan itu kau tu sama si tatabak kita. Alai, aku pangilak kunang malan itu kau mulorohan itu sedurun. Iku masih siam mahita. Asa na pura tano-tano warning marsirangkongan. Akabara preparo udah otodita hot marsi kong kong. Sa solo tinogo tumutya. Nung kasimpun biluto di bawah sabdami nas niroa. Martangyak kita. Sama itu makabian. Saan ang to para orasan. Silo mo di mami lolo muna. Jadi mau lihat itulang kami siagian. Ada Roma hamu tutulang. Magmemehami ianak komu. Jadi lorong matutusodok kan situ-tuai. Pinati ko kujur dito pitabian. Tuktu dia beda malaka tunda botam maparsaulia. Matutu. Sasolo saat botean. Nunggu saat tapi tahu si minyo putaw na pala dikiyon diari na rin ganon. Saat ba itong gaya saat para oras. Matutu. Mau lihat mak. Jadi law si mamang parugal perkotsi. Gabi amang gabi. Medang ang majuri kami ko kasatan ni. Baru mo tisityo dito. Nakwat ko be, nangolak kasangatan doon nangin.